Derbi susret 14. kola treće Hrvatske nogometne lige Istok odigran je u nedjelju u Bijelom Brdu. Igračima domaćih žuto-plavih trenera Davora Rupnika cilj je bio očuvati vodeće mjesto na ljestvici i pobjeći na 5 bodova od izravnog konkurenta. Dok je strateg druge momčadi bijelo-plavih Dino Skender imao za cilj preskočiti domaće na vrhu i mirnije čekati derbi zadnje kola protiv Bedema. Tako su gosti krenuli i već u 5. minuti Žaper ima priliku, no njegov udarac glavom uspije uhvatiti domaći vratar Ilinčić. Domaći uzračao tek na kraju 20. minute preko Šimičića, no Lončar je uspio blokirati njegov udarac iz blizine. 24. minuta donosi gostima još jednu dobru priliku. Thales Oliveira bio je u izglednoj prilici, no puca točno u vratara domaća. I kad se mislilo da će se bez pogodaka završiti prvi dio susreta, desetka domaćih Luka Pačer ulazi u 16 metara, oslobađa se Lesjaka i s desne strane pogađa za ispostavilo se konačnih 1:0. Odmah na početku drugog dijela domaći su mogli povećati vodstvo. Šimičić je presjekao jednu loptu Lesjaka, ušao 16-terac, no pucao je pored gola. Isti ishod imala je akcija gostiju, a opet je neprecizan bio Thales Oliveira u 53. minuti. Šimunec je u 61. minuti uspio spriječiti Šimičića klizećim startom u trenutku kad se ovaj spremao na udarac. Gosti u zadnjih 15 minuta kreću na sve ili ništa. Najveću priliku imao je Thales Oliveira u 76. minuti, no nedjelja očito nije bila njegov dan. Igra na sve ili ništa gosti otvorila je veliku priliku u 87. minuti za domaće, no Josip Eling kontranapad završava udarcem ravno u naručje vratara Kukića. Do kraja nije bilo promjene rezultata, te će se tako o naslovu jesenskog prvaka u sljedećem zadnjem kolu odlučivati na udaljenosti od 5 km. Osijek 2 dočekuje Bedem, a BSK ide u goste Čepinu. Odigrali su fenomenalnu utakmicu, normalno da je svakom od nas ovdje san pobijediti Osijeka, pogotovo ovakvog Osijeka koja je izuzetno dobra ekipa, došao i pojačano ovdje, vrlo teško je bilo igrati iz razloga što imaju 5 visokih igrača preko 190 i igraju na te dugačke lopte. Nama više odgovaraju opet ekipe koje bi igrale, ovdje imamo malih problema, ali kažem, dečki su stvarno fenomenalno odradili i mislim da smo zasluženo pobijedili. Zadovoljan sam izuzetno kako smo ušli u utakmicu. Prvi dio smo odigrali u jako visokom ritmu. Mogu biti ponosan na taj dio. U zadnjoj minuti, praktički poluvremena, smo primili gol mislim, prvi put da su nam prešli u našu trećinu i nažalost smo dobili gol. Ali, kažem, naši dečki su dosta mladi, tako da neko neiskustvo u tim situacijama se i ocrtalo u ovoj situaciji.